大家平安，大家vai tu chua kadam-daman, nama katinana sulivat. Saka tu chua kadam-daman, aurita supuina kainua cemas imazai tua hiburai. Imazai tua sepatya sulatan, imazai tua ita kayam pajuta puru katu ita kayam. 希伯来书4章1到11节。Pai, izonan a siniki etses tuata semazwa itoa pinadire noa semasa pararau ta manguaan. Au saka ulatina na markut. Mananga no izwa tanumu na inika na makaya semazwa. Ayatwa tite ka temadu mamau ite na tinau cikeran. Toa na penakarwarwa akai. Lakwa inika sinika mangwa niamadu azwa rinanda. Ayatwa nekano sarwan niamadu. A sini pa jamu toa rinanda akai. Au titen anama saronga sema zwa iten toa zwa parorau ta manguaan anamaya toa sini aivu noa sema samaya tutu ka kemina mali yaken na kietse sangaken maya tutu daya madu iniang anata ka uri makaya sema zwa itu aku pinadire parorau ta manguaan naya kumali ta nama atsevong nga sensengan ya madu ni madu kemasi tua bin atsan nama ya tua zuanan ivu di madu azwa patara sipaka pitu adau maya tutsu azwa vinicika ni tua mataita asisyu ka sipaka pitu patizwanga atsema setua sensengan ni maju penuh latanga ayang. Au izwa uta vincikan ni toa zuma sisyu namaya tutsu. Tiamadu inyangata ka uri makaya semazwa itu aku pinadire parorau ta manguaan inaya. Manasika izwanan nauri sematwa pararau ta manguaan au azwa tesanga sa tinau sikeran tua na penakarwarwa akai inika na semazwa ayatwa inika na masaru manasika cemas penene tanga mumal tua adau au ka Cocoyanga sabi tutsua adau aya paka te tavidi anamaya toa ta sin ivu ka te sangas tutsua adau no remandamu toa kai ni maju maya kemodusuran nanu varo aya pai no kana senior ni Yesu ya ta'ala-alan na pasatwa uri parorau ta manguaan kana inyanga ka na ivu cemas tua malian no adavan pi tevri aichu manata sikelangan tua izwanan na pininet noa cemas tua uri si sekezan adau noa pinili ni maju ta'ala-alan no tevri ayatwa azwa uri semazwa itwa parorau ta manguaan ki patizwa toa sensengan namaya toa semasa na patizwa toa sensengan ni maju manasika ulatina mipisu rangata semazwa itwa parorau ta manguaan ula nekano namaya tua zwa ana maipu tua inika kini paraingan aichu kainua ceman silvici kimadai tua希伯来书的4章1节到11节
Acuali kini supui nanga. Tu chua kadam-daman asini putarwan tianuji 寻求真安息呀。Kipakin tuamana paulidana saskazanaya 寻求真安息。1979年12月发生美丽岛事件。高俊明牧师在隔年的4月24日晚上，以涉嫌藏匿施明德之罪名被逮捕，经军事法庭审判，高牧师被判刑7年，并入狱服刑。在监牢里，高牧师并没有口出恶言抱怨，反而常以诗歌、经文勉励同在狱中的受刑人。高俊敏牧师在1981年6月14日写给高李丽珍牧师娘的书信中这样说：这几天天气虽然阴沉又常下雨，但我心深处仍有从主那里来的平安与喜乐。我感谢主，使我有机会到这里来体验囚房的生活。我感觉越能与众人同甘共苦的时候，我们才能越正确把十字架与复活的福音传给众人。我求主继续锻炼我们，而使我们能真正以清洁的心和无愧的良心、无畏的信心来爱众人。提摩太前书1章5节。愿主与你和每一位亲人朋友同在。高俊明牧师把这封信的标题定为囚房里的平安。他虽然在囚牢里，却没有因为身陷囚牢而怨天尤人。相反的，高牧师说他感谢上帝，让他有机会体验囚房生活。在那样的处境中，高牧师的确活出希伯来书作者所说的安息。这样的安息，只有在深深相信上帝，并且愿意依靠上帝的时候，才可以得着。安息是停止过度依恃自己，是放下自己熟悉的方法与情绪，是再次仰望并信靠上帝时，发自内心深处平安与喜乐。正如神学家尼泊尔的祈祷所说：上帝啊，求你赐我宁静的心，去接受我所不能改变的事，赐我勇气去改变我所能改变，并赐我智慧分辨两者的差别。Sinaya tu so kajaman-jaman pakilang papupiso tianutin latinana takamelang tu atasi sebungan atasi serapai nu ini katinana 体会多mana kiliwa kenua cemas inkatina rima kaya 真正的kinum tuai chua kiliwa kenua cemas dayau sakakumali ijanutin nakipaparang sitin tua cemas izua sakamaya sinilak wenua cemas tianutin sakalatinana paenet latinana pulingalingau izua ichua tia cemas savalalut aurimakaya pas ilin aurimakaya benai tianutin tua mana paulida saskazan dayau 寻求真安息，就是来自masih tua tia cemas ayakana pasamarau。Sakatu suaka jam-jaman asini pakini menentiamtina 默想，我如何才能得到上帝所应许真正的安息呢？我曾有过这种安息的经验吗？ Sinaya pasamarau tiamti latina matsawa kinumnem latina kinum tu namatainu amana paulida 安息。Saka izwa sucinalivatan 你有这样的经验吗？现在我们要好好的来思考自己有没有这样的经验。上帝啊，求你让我不论在任何处境，都能如尼泊尔的祈祷那样，平静地接受那些不能改变的事，有勇气改变那些能改变的事，并有智慧分辨其差别。奉主名求，阿们。
mali tu soka jaman nama katina na sumupu nama katina na kituru pa uridangatan tu soka jaman no sumupu tina na lama ya ta sinupuan masarakan tara izua revan tara izua puzangaran tara izua sini pakelang no sema tang cintu suatakan adavan saka mali la nama kaya tina na suliva tu suatakan adavan to tia sensengan nanga ayakana pasamarau taja 平安